Letsatsing la bobedi la kopano ya bosetšhaba le Mopresidente ka dikgaruru kgatlhanong le bana le basadi le fihlile mafelelong. Se le re bahlankediphetiši ba mmuso ba paletswe go itlama. Le ge go le bjalo ba lwela ditokelo ba batho bao ba amilwego ke dipheša-maretše ba sa na le dipelaelo. As Kgoro Foundation, we have not received not even 5 cents from the government. And it's funny that every Ditaba, every summit we go to, when ministers or people in power speak about money, we look on the ground and we ask each other, have you received money? And most of us, none of us have received the money that they talk of. So we don't know where this money is. Maikemišetšo a kopano ye e be e le go lekola le go naganišiša mošomo wo o dirilwego go tloga ge go swarwa kopano ka 2018 gape le go tsebiša bao ba lego kopanong ka tšwelopele le maikarabelo ao a dirilwego. Ba Kgoro ya ditšhelete ba be ba gadikwa ka dipotšišo malebana le maikarabelo a tšhelete yeo e abilwego go lwa le leuba le. Bahlankediphetiši ba Kgoro ba hlalositše gore ga go bonolo go aroganya dipalo tšeo di nepagetšego. I think what we want to do as Treasury when we engage here is to see how can we perhaps get government as a whole to account for the spending we have towards gender-based violence program. Kopanong ye go bonagetše bakgathatema ba dumela gore mošomo wo o swanetšego go phethagatšwa e sale o montši go kaonafatša maphelo a basadi le bana ga mmogo le dihlopha tša bao ba hlaselwago ga bonolo mo nageng.